En Jerobe pendon burau mandakapor. Yaga sakramen bakuitam kaduan berlomle. En Jerobe pendon burau mandakapor. Yaga sakramen bakuitam kaduan berlomle. En Jerobe pendon burau mandakapor. Yaga sakramen bakuitam kaduan berlomle. Kaburom hak pawna kebersih baku. Kuala bapa balikom jabata mata porjam lajunam amen. Hak kerteng pagro kon bramin bakoi. Amen. Kuk pa jogi. Oba habne kalau ga bakoi ka kerle jomme kanwan ga hima jomme kanwan ga mon jomme hak kende kumba habne tawayangi menta ga jingbam jonge ka bahalasni baddo mafyangi yakiring kam jongi kumba ge urugi mafya ke belasni angi badwari ale yangi shaka jing beshoy henre te belari agi naga basni amen. Kublai ko Maria. Kapara daga cingai utrai berbuat pala kerkuya panam dengar gende bela kerkuya sabab pocong pau Yesu Kamaria bakoi duku misha ngomre kedua daga bela jungi genambo menta berapa kabar jiap jungi amen. Ngangi. Auble upah badan borbaro unang tau kapne berka kendio bertau Yesu Kristus kun pamarwe jungu utrai jungi ya bala panamen siam bakoi ya bala kanaga Maria de soti ubala shalegre hapo Dios Pilatus Lazaro namne abu ulia badla te piao ulagi shaki baya hagasngi kabla ilam nikpat nakimaya ulagi shabne usho shakamonu boy pabadan borbaro nangta unwan berblisha de kibai badkibaya nangi thobse bakuit hakabala katolik bakuit hakajing salokar kuit hakajing mapya kipo hakajing lipat kado bataka jingi mochur amen. Kuk pa bom juko. Ngadar baha meya kamel berkasna kamel siam barjing lomble ukon bayade jongmi utrai jongi Yesus Kristus batmen biya nagabanda ki pop jongi barjang perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya ka perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya ka perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya ka perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya ka perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya ka perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya ka perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya ka perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya ka perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya ka perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya ka perte baro kawe Kuk pa bom juko. ngatar baha meya kami berkasna kami siam barjing lomble ukon bayade jongmi utrai kedar jongi Yesus Kristus batmen biya nagabanda ki pop jongi barjang perte baro kawe Namar ka jing shashitam bakode sajongo tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jing shashitam bakode sajongo tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jing shashitam bakode sajongo tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jing shashitam bakode sajongo tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jing shashitam bakode sajongo tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jing shashitam bakode sajongo tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jing shashitam bakode sajongo tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jing shashitam bakode sajongo tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jing shashitam bakode sajongo tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jing shashitam bakode sajongo tois ne yangi badiya perte baro kawe Koppa bamjukut ngatarwa me yakamet berkasnam kamen siam barjing lomble ukon bayade jongme utrai kedar jongi Yesus Kristus panben biya nagabanda ki pop jongi barjang perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya perte baro kawe Namar ka jinshash tambako adet sajung. tois ne yangi badiya perte baro kawe Pabam jukut. ngatarwa me yakamet berkasnam
Kami siang berjing long play, yukun bai de chome, utrai kendar jungi Yesus Kristus, balpen biana kabandagi pop jungi, berjoko pertei barakawe. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Upa pemciput Ngatarwa hame ya kame berkasna kame siang berjing long play yukun bai de chome utrai kendar jungi Yesus Kristus ban berbiana kabandagi pop jungi berjoko pertei barakawe. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Namar kecisa kita mekor tisatmu. To isne yangi badya ki bapang ki basito. Koblei bakut. Koblei badon bor koblei bayum chunam. To isne yangi badya ki pertei barakawe. Koblei bakut koblei badon bor koblei bayum chunam. To isne yangi badya ki pertei barakawe. Koblei bakut koblei badon bor koblei bayum chunam. To isne yangi badya ki pertei barakawe. Kali tani jong kajing isan ay jing blay. Ko jing isan ay jing blay kabakar soy na kasyadam ukpa bom jukun. To isne yangi badya pertei barakawe. Ko jing isan ay jing blay kaborom bakrauta. Mieroi kacing krau chome. Kajuba nga shanya hame. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay kajing maya bamla shampang. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ka umpo le bakar soy na kajing maya jong ka trinity bakun. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ka ba umla ban shampang daki breu ne daki angan. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ba mi kajing impat kajing kemen. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ka ba kham kor banya ka baleng. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ka tulong ki kam phala bar ki jing phala baro. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ka ba kan thup ya ka perthei baro ka we. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ba wan hyar sa ka perthei ha ka dor ka ktian balawan long do. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ba mi na ka din mong ka do no jisu. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ba don ha po ka do no jisu ba dap jing isan ay kam tam kinong po. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ba don ha ka Eucharist ba ko. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ha ka baseng ya ka balang ba ko. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ha ka baptisma ba ko. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ba pen man hok yangi. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ba sandrane ka jing im jongi. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ba kudob yangi kam tam hat mer ka jing ya. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ba ayangi ha ka jing im bane junam. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ba don kat bat ni haman ki benta ka jing im jongi. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ba ya da yangi na ka ding luja. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ka tiar ka jing kala ka ba mot kinong pop ba e do non. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ha ka jing lingo ki angal bar ka jing bom sampang kiri ko. Ngashanya ame. Ye ki jing maya u blay. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ka ba se yangi na ki jing jenjar balo. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ka talong ka jing sup bar ka jing kemen jongi. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ka ba khot yangi na ka jing sudash ka jing imba shisha. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ka ba kan thup ya baro ki mati jong u. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ka pan singan jong baro ki jin thau u blay. Ngashanya ame. Ko jing isan ay jing blay ha ka ba
baro ni yo jing isin ai Ngashanya Ame, ko jing isin ai jing blai ko jing tengan bathyang kito ki baling amin se Ngashanya Ame, ko jing isin ai jing blai ka jing kermen kito ki bado jing kermen Ngashanya Ame, ko jing isin ai jing blai ka jing yatha kito ki basyam jinja Ngashanya Ame, ko jing isin ai jing blai ka jing ko jing pelat na ki klam Ngashanya Ame, ko snambat ko batoi na ko no chung jisu balong ka thme ke jing san ai yangi Ngashanya Ame, ko snambat ko batoi na ko no chung jisu balong ka thme ke jing san ai yangi Ngashanya Ame, ko snambat ko batoi na ko no chung jisu balong ka thme ke jing san ai yangi Ngashanya Ame, O most holy Eucharist, O blessed sacrament, we worship you, we adore you, we glorify you. We thank you, Lord, for your gracious presence amidst us this afternoon. Thank you, Lord, for inviting us all to your presence, for giving us confidence to be seated at your presence in spite of all our unworthiness and failures. Just Lord, we ask you to fill us with your presence, every area of our life, all that we do and all that we are. Lord, we surrender ourselves before you with all our cares and concerns, our anxieties, problems, worries, tensions, and all the activities that we are planning to take in the near future, and all the programs, upcoming programs. Jesus, we give you all the people who are sick, suffering, people who are in the hospitals, people who are battling with their life, people who are on the verge of death, people who are going through various forms of crisis. Lord, extend your mighty healing hand upon everyone and heal them from their sicknesses. Lord, bring back wholeness to our worried souls and make us in you that we become worthy children of yours, to become channels of praises for people around us. Surrendering all these energies of ours at the feet of the Lord, confident that you will hear them in due time, we pray. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Amen. Amen. Amen.